Sanibonani nginibikelele ngiphinde nginamukele kule channel enithanda kakhulu inyakade no-TV umqala channel secala wenza kulungu la uchofe ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzoqala uthola amavidiyo kule channel yenu enithanda kakhulu inyakade no-TV bafethu nginiphathele izindaba ezishume kakhulu. Uthibela usoka lentombi Mpungose Usetalabhe Usmiramira umfoka Gomede insizwa emkaju esizakhela igama eyakhuphuka ngengoma yayo enkulu lethi imali yase-Absa. Uthi-ke uthibela lapha ku-Facebook bafowethu lento ye-YouTube views seniyithenge naze nabanjwa. Wabese editha lapha-ke isithombe lapha isithombe lapha ufaka 1 million views. Yaveza ukuthi lapha kunama likes awu-4.3 k awu-4,300 something. Ikhishwe-ke i-album ikhishwe ngomhla ka-8 November 2024. Kuyavela nje bafuthu la babe sebethukuthela-ke abantu abaningi lapha befaka lapha ama-comment lapha kuma-comment section bafaka ama-comment lapha ephejini likaThibela bathi ungenaphi lapho wena Ntebane ngoba uyigidangoma elidala nje uyafukuza nxa fuseke kubhalwa kanjalo angazi bafowethu ningathi ngifunda into engekho. Kwathi-ke lona umzukulu kaMandlovu Siphe uyabona wena nobhuti wakho niyanyanyisa nihlulwa ukuvuma induku zintsha nxa kwabhalwa kanjalo. Bafowethu ziyakhala nangu nje la u-CD wathi ninomona nina ninokhuzani anikwazi nokusufihla. Hlulwe isiZulu-ke lo. Kodwa-ke bafowethu ake nifake ema-comment section ukuthi inhle lento eyenziwe ulokhuzana enziwe lo Uthibela umfoka Mpungose. Ningene lapha kuma-comment section nizosibona nasi isithombe nizosibona nasi ya yiso lesi. Nisho ukuthi bafowethu inhle lento eyenziwe uThibela noma ubedlala noma ube-serious ukuthathe angazi bafowethu ake ningene kuma-comment section acala seniyibonile le post kalokhuzana ipost kaThibela. Ngiyabonga-ke bafowethu ningakhohlwa uku-subscribe ngiyabonga.